Ja sam Žaklina Baban, iz Kiseljaka sam kod Sarajeva, imam 54 godine i udata sam sretno, imam odraslog oženjenog sina i nevjestu koji nisu sa nama. Bavim se i poljoprivredom i uzgojem cvijeća i svim kućanskim poslovima što jedna žena radi. Ja sam geometar, završila sam geodetsku školu, ali sam cijeli radni vijek provela kao trgovac. Sve je to bilo neodređeno vrijeme, malo određeno, kako kad, ali ništa nije bilo na kraju uvedeno u knjižicu. Kad sam se probudila jedno jutro, imam 50 godina i 2,5 godine radnog staža upisano u knjižicu. Nakon niza poslova koje je radila, posljednji put Žaklina je konkurirala za radno mjesto u 36. godini. Nije prošla. Kaže, tražile su mlade i atraktivne djevojke. Tako da je posljednjih 18 godina domaćica. Iako joj ništa nije nedostajalo, odlučila je da više ne može tako živjeti. Ja sam nezadovoljna bila što ja nemam svoj dinar, hoću ja da radim. Jer išla sam u školu da bi ne znam, ostvarila neku zaposlenje pa da imam ja svoja primanja. Jer nekako sa svojih 30-40 godina osoba da nema primanja nekako je ružno, zar ne? 11 godina sa mužem je proizvodila i maline, sezonski, ali je željela da i više doprinese zajedničkom domaćinstvu. Nakon niza povremenih poslova putem interneta iskrsla je prava prilika. Ja sam kliknula na taj oglas i osoba iza oglasa se odmah javila i mi smo pošli komunikaciju. Tad je ta Lela napravila prvi korak, znači bili su ti razgovori, bile su poruke. Za svega nekoliko mjeseci počela se baviti mrežnim marketingom i surađivati s jednom velikom međunarodnom kompanijom. Ne smatram ovo poslom, ovo je meni onako užitak i usputno, ali mi je promijenilo život ne za 360, nego naglavački mi je okrenulo život stvarno. Dalo mi je da imam i bolje zdravlje i da imam finansijsku stabilnost. Ovo je posao koji radiš na bilo kojem mjestu na svijetu da si na odmoru, da si na planini, da si, ne znam, na jezeru, da si u kući, da si bilo gdje na svijetu, na bilo kojem mjestu, samo ti treba internet konekcija i dobar mobitel i eto ti posla. Iako posao u mrežnom marketingu nema baš najbolju reputaciju, Žaklina se uvjerila da svako ko se odluči može fino živjeti od ovoga i usput mijenjati svoj i živote drugih ljudi. Moja neka rutina dnevna je ujutru kad ustanem prvo pogledat šta ima na mobitelu, da li se ko javio od kupaca, da li je bilo kakvih upita na moju neku objavu. Znači, pričam, koristim proizvode, pričam drugima o tim proizvodima i to je sastavni dio mog posla u toku dana. Kod sviju je ova teza glavna. Posao ti je da ustaneš ujutru, spremiš se, odeš negdje, odradiš i vratiš se kući. To je posao. A ovo sve što radiš kod kuće, to nije posao. Međutim, ja ovdje puno više zaradim nego tako da bi išla na neki posao. Kada ne radi, a uvijek radi, Žaklina uživa u cvijeću. Posjeduje zavidnu kolekciju kaktusa, od kojih je jedan star više od 20 godina. Pored ovoga uživa raditi u bašti i brinuti se o voćnjaku. Tu je jedna čitava mačija porodica koju posebno pazi. Pa, zadnji, recimo, 4,5 godine sam procvjetala. Meni su ovo moje zlatne godine. Vratila mi se ta neka moja mladost, energija, sreća, zadovoljstvo. Jednostavno sa svojim životom sam u potpunosti zadovoljna. Upoznajte Suadu Krezić, ženu čija vas energija zasigurno neće ostaviti ravnodušnim. Iz jednog prostog razloga, jer je njen čitav život pretvoren u pokret i stvaranje.
Ja sam Suada Krezić, iz Sarajeva sam, rođena i cijeli život živim u Sarajevu. Radim skoro 3 decenije u jednoj sarajevskoj gimnaziji, obožavam taj svoj posao, radim sa djecom, volim da radim sa djecom, sa onima koji su negdje u godinama s kojima morate biti onako malo pažljiviji, osjetljiviji i malo da razmišljate o odnosima koje uspostavljate i to mi je veliko zadovoljstvo. Volim sve sportove, moja cijela porodica je onako sportska, muž je bio dugogodišnji stolnoteniser, vrlo uspješan i aktivan. Kćer je trenirala atletiku i latinoameričke plesove, sin je trenirao u želji, dakle svi smo tu negdje u sportu. Ja sam zaista presretna jer radim u kolektivu u kojem nemam nikakvog pritiska, dakle imam sreću da radim u jednoj vrlo optimističnoj atmosferi, motivirajućoj atmosferi, dakle svi smo, cijeli kolektiv je, naravno, ne radi se o bajci, ali istina je živa, zaista je cijeli kolektiv negdje onako vrlo prisan. Mimo školskih odnika i posla, Suada je vrlo aktivna u tome i da druge ljude motivira da poboljšaju kvalitet svog života. Nakon radnog dana u Sarajevskoj 3. gimnaziji nastavlja sa svojim drugim poslom, promocijom zdravih životnih stilova. Zapravo, prije 3 godine isticajem nekih životnih okolnosti otvorila se prilika da razmišljam ozbiljnije o još nekom dodatnom poslu. To je jedna vrsta mrežnog marketinga, ali zaista posebnog mrežnog marketinga. Ja odmah da kažem o mrežnom marketingu ništa nisam znala i mislila sam da je to ona trougao, nije piramida ishrane, ali piramida jeste. Ali dala sam sebi nekako priliku, mogućnost da saznam puno više o tome i da zapravo radim to. Ja. A posao je i dalje obrazovanje ljudi. Nastojim osvijestiti ljude i pomoći im što je moguće više da održe svoje generalno dobro stanje. Tako da mi je to bio negdje onaj, magnet, mamac neki. I za vrlo kratko vrijeme Suada je postala uzor. U stalnu edukaciju sebe i drugih, po prvi put svoju pozitivnu životnu filozofiju počela je širiti i društvenim mrežama. Dakle, puno je mogućnosti oko nas i ljudi sigurno propuste dosta toga, ali morate vjerovati sebi, morate vjerovati u cilj koji želite postići. Naravno, imati dobar motiv, dobru motivaciju, imati divne ljude oko sebe. Dosta je ljudi s kojima sam ostvarila komunikaciju koji žele da se osjećaju bolje, da imaju bolju koncentraciju, da nisu umorni, da bolje spavaju, da jednostavno žele nešto promijeniti u svom životu i ja sam osjetila tu priliku da ja tu mogu pomoći. Suada može pomoći savjetima o zdravoj suplementaciji, ali i načinima kako da uz dobru prehranu i fizičkom vježbom održite svoje tijelo zdravim. Jedna od njenih velikih ljubavi je Pilates. Na koljenu. Više od 20 godina organizira grupne treninge. I svima zapravo dajem nekako jasnu poruku da treba da vode računa o sebi, o svom zdravlju, o mentalnom i fizičkom zdravlju, psihofizičkom stanju, dobrostanju, da ne prepuštaju ništa slučaju, da negdje, bez obzira koliko godina ima, da li je to u pitanju malo dijete ili mlad čovjek ili neka zrelija osoba, bez obzira što se osjećamo dobro u tom trenutku, opet moramo voditi računa o sebi, baviti se vježbom, kretati se dovoljno, piti dovoljno vode, da nas svi pričaju o tome, ali ta neka osnovna jednostavna pravila ponašanja nas čine sretnim i zdravim. Moj cilj je taj, znači da ljudi shvate koliko je u onim godinama kad se najbolje osjećate, to su godine 30-35, tad počinju u našem organizmu da se dešavaju promjene koje mi ne osjetimo. Do onog trenutka kada ih osjetimo, tad već postane kasno ili vrlo ozbiljno. Želim da poručim svim ženama u mojoj dobi, dakle, bez obzira na godine, nemojte nikad prestati sanjati snove i raditi na tome da ih ostvarite. Ja sam to odlučila. Ja sam Alma Imamović iz Tuzle.
imam 56 godina. Po zanimanju sam doktor medicine, specijalista medicinske mikrobiologije. Rođena, živim i radim u Tuzli cijeli život. Jako volim svoj posao, pronalazim se u njemu, uživam i živim svoj profesionalni rad. Po prirodi sam zadovoljna, uživam u malim stvarima, uživam u trenutku, volim život, volim ljude i mislim da je to jedan preduslov da čovjek bude sretan i zadovoljan. Doktorica Alma nije imala puno problema u životu, ali ipak je trebala promjenu. Malu promjenu rutine i rješavanje zdravstvenih tegoba koje je imala godinama. I trebala je dodatni angažman da popuni svoje vrijeme. Sve to našla u mrežnom marketingu i promociji zdravlja. Međutim, ja sam zaista sa tim jednim detoksom od 9 dana napravila ogromnu stvar kod sebe. Riješila sam se alergija koje su bile dugotrajne, uporne, jako opterećavajuće. Onda sam također riješila svoj problem sa migrenom i to je bilo stanje gdje sam ja normalno uzimala tablete protiv bolova. One su bile dio mog života, uvijek u mom neseseru, u tašni, nikad bez njih. I onda kad sam vidjela da to radi, onda sam pomislila zašto ja ovo ne bi pričala drugim ljudima, jer ako je pomoglo meni, ja ne mogu te informacije čuvat samo za sebe, ja želim da ih podijelim i da pomognem i još nekim ljudima. I to je zapravo ljepota mrežnog marketinga, što nemate nikakve dužnosti, nikakve obaveze. Imate obavezu samo prema sebi i prema svom kupcu, da ovaj posao radite sa puno ljubavi i da svog kupca tretirate kao nekoga ko je vama vrlo blizak u životu. Briga o zdravlju i kvalitetna suplementacija uklopili su se savršeno u ono što Alma radi već nekoliko decenija. Ona je jedna od rijetkih doktorica u ovoj vrsti marketinga u Bosni i Hercegovini. Kao mikrobiolog ne radi direktno sa pacijentima, ali sada ima priliku da to radi. Dakle, ja sam prvo sebi pomogla i svojoj porodici i onda sam se osjećala pozvanom i sposobnom da pomažem i drugim ljudima. Vi radite, vi privređujete, pomažete sebi, pomažete drugim ljudima, a sve to nekako u nekom ne osjetite da vi to radite. Suština Almine priče je da se donese odluka da se život može promijeniti i da u bilo kojem životnom dobu promjene možete napraviti. Samo treba malo više hrabrosti. I zašto ne krenut recimo u 50-im, 50 plus, pa i u 60-im u nešto novo, ako je to nešto dobro, ako nas to vodi ka zdravijem životu, ako nas to vodi prema dobrim, pozitivnim, otvorenim ljudima, bez negativne energije. Jer ovo su divne godine za ženu kad smo zrele, kad smo neke stvari u životu svom posložile, kad smo sa manje obaveza, a sa jednako toliko životne energije. A dobitak u životu je veliki. Najprije nova energija i novi zamah za jednostavno uživanje u svemu što radite i živite. Alma je dokaz za to. Pa dobila sam puno, popravila sam svoje zdravlje, ja mislim za 90%. Podigla sam svoju životnu energiju, podigla sam moje psihičko stanje, moje mentalno zdravlje se popravilo. Sve skupa mislim da sam dobila puno više od očekivanog, a da najbolje tek slijedi i da me najbolje tek čeka ako Bog da.